Panin mo ka tulu konggen di hile tuni tiram takin pasyanin note maile ama maya kong tu ama kamal konggen di kahit manin kalung dama mahi tuna ka tulu ding hile media team. Jesus is God, Jesu pen pasyan hi to onggen noming hi tulu bahang yam onggen nom kasi na ngai sunule ken zong iup na mo kanewa kipan ken tel kholowen ayang sia kanula kapato sia pate tu onggen to katel panano te zong kalungul na to onggen nom kahimanin to Jesus is God to ong main ong kipan paning to kete slide to apai panin kolose alian ni aneu kwa to kipan panin muya Colossians 2:9 sunga chile for in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily to kete anwaya epan omenma to atkiana pen Jesu pumpi sunga pasyan omhia hi zong pa pasyan pa zong oma tapa zong oma kha zong avekin akigom khom hi to next slide apai panin slide khat ana pasyan khat le nasebdan tam to ong gen pa noming to pasyan khat to I pasyanin ama lim atom tomin honglak zela pa in kipum khyat na kin ong kilaka tapa zong ong kilaka kha zong kilak ahi manin to zong pasyanin many atom tomin ong lak zela hi ka example khat hile ke pen kanula kapadi tanu kahi a to kete kanaute ari u kahi zongin kalom te ari nute kahia ayang ke mi hingkhat kahi na to pasyan zong to dar ki bang hi to kete God as the Father, many roles. God as the Father in creation. Genesis alian ka aneu kasunga kigena Malachi alian ni aneu som sunga kigela ay hi nale pasyan in ama masa onglak na to ama pa bangin onglaka to pen aman na kempo abol tunga kipan aman to tengpan ongla kahi manin to pasyan pen he is the Father and then next slide apai panin God as the Son hile pasyan pen tapa hina pasyan pen tapa in salvation sunga hina to pen kolose alian ni aneu ko in onggen mama ahi zong ama pen za kimin pasyan hiya za kimin mihing ahi mabangin tua zong itel ingai sun na sungak koi ni to kete slide 3 pasyan pen kha hiya ama inunta sunga kha hi mabangin ama sunga pasyanin 8 sunga kha om na pen ama ahia to pen John 14:16 sunga kigel amanin man lampi mante amanong gel sagzela aman nisim ipay na kempua amanong makai pinzela himanin to pen akha ama khale ama umpina hongkilak mama hina atom na lama hile one God, one gospel, one doctrine tile pasyan khat gospel khat upna khat to hina to pen pasyan khat achina to ama pen pa hi at tapa ahi zongin kha ahi mabangin to pen thumhilowin khat avekin khat ahi to pen Isaiah somni leli aneu ko ka akigel ma aki koisa mabangin topa Israel kumpi pale amatan pa in banglen topa tunga hibangin kena bangkena ke pen amasa pen le anunong pen ka hi ke simlo pasyan dangom lo hi amati dan bangin he says he is the first and he is the last and ama simlo pasyan dangom lo hi to anote tunga to konggen ding hi kaman kin hi lung dance
wow sang nôm mà mấy mà đấy em mà chú khung tê ông yên atanu tô pan của